Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sininna anu mapuji apun dengan nama nufung Allah Ta'ala. Magai nasaba fung Allah Ta'ala pancaji wisininna adangi. Uwa maraja pamasinan nania akamasina lori idik manang. Uang iyai maperintangan ipatatungi agama salak. Uang iyai maperolongan isinin natau panditai sirikuwamang napanasa nekia napakasingi agama salak. Alhamdulillah, syukuruki mapojitan digangka lori sisi arraja aku wasangan nafungan Allah Ta'ala. Nasabari ilalan na yisubuwe tako iwaringi awatangang iwaringi adisi salama ki mapuluh-puluh tong. Apa angkat tau iwari kesempatan tapi nekia di sigaga watun na pasilinerang ipakaswian na. Angkat tau iwaringi watu tapi nekia di sigaga kesempatan na. Maka di gaga kata ilalan na yisubuwe sangadin na. Atau fada tomelo makai dua wali limatan atau fada cenga dibitarai memagi-magi nasabak padongat ya manang mancajiwi patampak barak kana pamasinadi nagagai wala kengi idi wawanna rufatawi sangadin na wala suruga pamasina mifung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa nania papas salamak masa ifongola lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya simata jallo kangi asalamakang akatuwong ang linota akatuwong ang akhirat. Sehingga natafadang kamanamoa natafadang makalit jari salang kabitarai nariyatupuri awala gading itu daki yasik na pipangulawag. Degagaya katay, degagaya si mata-mati sangadin na natofada tomelo salama mananungat. Natofada tomelo salama siliwangan, salama riwan walino, lebih-lebih asalama kangirilino si walik na fungan la ta'ala. Makanya yang kedua pas lamilo sampai di wawan na rufatawi agayero. Sapai na sabak riyoronon na fungan la ta'ala okiri sisi na pagkaswiyangi. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa selesai ditanda kecintaan Nabi kepada umatnya. Ketika yaumil kiamah hari kebangkitan yaumul ba'ats. Maka manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyama nyawana natubunna Nabi tekiuluna fangulu tajib barilu. Macandra kerupanna Nabi tamacalla pakita matanda maka diga gawarika da pamulang napuada Nabi takiuluna Jibril sangadinna aina ummati ya Jibril Jibril lo ke gamanang umatku dina kanakada fanguluta lo keige neneku lo kege amureku indo ambuku bainiku wijakku apoku. Tapi ketika Rasulullah dibangkitkan oleh Allah, maka dia nagagawa reka dan nafuada kiolona fangulut tak Jibril sengadinna aina ummati ya Jibril loke gamanangi umatku Jibril. Aga nasa nafuada fangulut tak Jibril ya Muhammad.
Engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napa matena nyawana Nabi tak matenang yatina Nabi tak magai. Nak kita uri aja akamah loyolo ni umma itama neraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda kecintaan tak, tanda bukti kecintaan tak lori Nabi tak ijami sumpah jatta na sebab biri jama na sebab pasurua fole ko Nabi tak biri jamae sumpah jangi pasurua fole ko fung Allah Subhanahu wa taala. Sinin na tomato-malap di jamaah yang dimuliakan Allah. Iro ni rufatawi ang katalupas salang milo isa pakuan walino. Agay iro taluwi pasalang nomoro sit ditasapa itala isalama. Yang kedua pamase, yang ketiga baraka. Batongan na sapai asalamakengi. Pamasina mi fungal la ta'ala baraka risisina akatungan linota. Tiga ya sasalama kada guru tak sapai asalamakan liliwali na salama siliwagan. Ya sengi salama liliwali salama itu tuus salama itu mati tak ilalaki buruk nah. Makanya makade guru tafandite dena pada salama liliwali si bawa salama tu siliwagan. Ya ko salama liliwali salama ki ini to makila salama tu itu mati tak ilala galabon na kiburu nah. Makanya makade guru ta salama ko liliwali. Ya ko salama siliwagan salama kiriwan walino salamato kiriwan walino si walino fungal na ta'ala sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah madece rilino madece torilino si walino fungal na ta'ala. Makanya ang katotoye o komilino madece tapi kasiyasi rilino si walino fungal. Ang katotok komi akhirah madece tapi kasiyasi rilino maka de guru ta'aja na iro musapa. Tapi iro musapae sayyidun fi dunya wa sayyidun fil akhirah bahagia kininna warilino bahagia kininna warilino siwalino fungal la ta'ala. Makanya inti segala doa ia kotomin lo doang na yakka dua wali limat tacenga ribitare maka di nagagi fuada tutu isinin na fa'dongatan na sabari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ade cengen na lino na to salama ade cengen na akhirat na to salama na to mabela rifacalana fung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka di andi guru ta ang katusitongan na pakiyas salama yakotomilo salama idi wawan na rupatawi. Bahkan ada ulama mengatakan yukui fakir di nakan nakiabala na tulisu ripamasi na fungal la ta'ala. Apa ia tu warekadan na fanriti termasuk kaul ulama dan itu bisa dijadikan fadilah amal. Apa ia ko pandita wali magi niya kari wali na saba anunita na de na iritah ya pwidi anupita na iritah. Makanya ya kumili rita kawalian na fanrita apa ia tu fanrita pun na karomah ia ko nabita nabi dan rasul itu pun na mujisa ia ko kafir pun na sihir. Makanya selesai di waliullah kota naogi ia sengi Habib Umar Ali Idrus tenroy monro ki daerah kudu makadami te sayye karama magi nakiyak kadai sayye karama na sabak kawalian na iro teriolo romay iya ko melo imasara batua melo imapa puting makin rekaluki yuli pakin rekaluki mendegi kaluki na iro kaluki rata-rata matan remana iya ko cauni pakin rekaluki mendegi yuli ni guru tak sayye karama Habib Umar Ali Idrus salah satu surya nabi ada kawalian na okko yolo na to na kaluki na jallo bawa kaluki na ruku na takonali buana tomo-tomalap biyang kihati. Makanya makadai towe sayye karama termasuk kawalian na guru tambo dalle matangangi mamutro ko daerah Maros loko mangkoso ko tangana langi pacuranti motoro dah lipangi guru tak na standar motoro na nalai roranti motoro na paritas nagasi motoro lari motoro letu ko pasantreke matangangi mas sepeda na toko makbeti bayuluna lipangi guru tak na standar sepeda na campak-campak na mendek pingam mak gempu bandah
matangangi mangoto na capura bingsik na suri santrin na lisa itangki binsin na way marung hotel tu ko pasantren makanya itu koromah afa itu fanrite anunita na denerita ia puidi anuvita na irita makanya makare guruta ya kotomelo pake ya salama na agamay angkay okkorisisina ya kotomapamulatinro sibawa tomoto pore kutinrota makanya makare guruta iya kotomelo matinro ede gaga ipuada sangadinna bace kuluhuan lebih katallu magin na kuluhuan lebih katallu apa biasa kak makada onro batuana roye pamasina fungan la ta'ala risisina atanna makade nabi tak niga to bace kuluhuan lebih kasiseng isamana napatamma baca kurang 10 geso iya kona baca bekatallu samana tamma iro baca Quranna 30 geso 110 apa surah makanya ia tu ya al-ikhlas apa ayat ketika Allah turunkan dari langit ke bumi dua itu malaikat tetengi wali-wali na iro lampe na panina malaikat makale guru tapa hikmah mapamuli capak na iwatan letu capak na temurang makanya ulama hikmah mengatakan niga tu mapamula malasah becutoga halasan na batu atoga na takona bace kuluhuan lebih katalu dena jaji malasa yaitu bajandah ya kona bace ke 10 makanya nabi tak ibangungang ibola kota nga suruga pamasina fungan la ta'ala de nakada nabi tak tame suruga ya pu di tomelo male marepot nakada ya bana ribaca ke sisa buaja na to masumpaja kada guru tanamo mo baca ke sisa bu ya kode masumpaja di to gagalala na makadami nabi tak ibangungang ibola kota nga suruga pamasina fuangi de nakada tame suruga niga to riwattu ay warengi kesempatan waktu nabaci kuluhuan lebih kasih sebu sehari semalam ketika meninggal 70 malaikat Allah utus dari langit ke bumi masumpajangi jukuna toma lebih yang kia hadir baka makare guru tayanang katona milo tamilala bolana yuluna babanna fintunna diga gana baca sangadinna dia baca surah Al-Ikhlas 3 kali ibu karang isinin na patampak na baraka na lino tomo-tomo lebih yang kia hadir maka ulama mengatakan iyo kotomelo mapamulatinro serikwa mangimoto kifole kotinro tak na tomatinro paimang na dena kan na kiabala maka pertama dena gagi fuada ibaca iyo kotomelo mapamulatinro sangadinna baca kuluhuallah bikatallu yang kedua salawat bikasiseng napaki minlaw adam parifungan latala nasabari istighfar itu tu nasabak sikri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar napaki matinro ya kotomoto si fole kotinro tak malana mata tak mubak nasabak faringerang kade ande guru tadi naga warekada mufuana sangadina akbiri sallako bekatallu tega ya sabiri sallang puadai mupaki yero biri sallah suku afa iya tu biri sallangi mengandung 3 makna tega yero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamaki di mana pamasena fungan latala baraka risisina akatungan di lota na yato mimelo isapai di wawana rupa tawa aga milo isapa salamakan pamasina mifungan latala baraka risisina warampara makanya ulama hikmah mengatakan ya namoto ko fole kutinrono malana matamu mumba na sabab paringerang maka di gagang mufuada sangadina pasukulale biri selemu bikatattu kira-kira ya kota bunga moto biasa muki mak biri selem biasa dekto makanya kada guru tak pak biasa lewi to mak biri seleye na pura ni baca pak dongangi koto bunga moto alhamdulillah kada guru tak biri selalalo kombo bikatallu biri selengi watakalimu ko fure mo bari selengi watakalimu ali ni maatamu mo pak jemak ko yawana atimu apa itu onron na atin na rupa tawe o ko yawana susukirin na 2 jari yawana susukiri 2 jari tamelalang napa itandra napuadai alhamdulillah maka niat kangi al-fatihah lo risisi na watakalewe
maka de guru tak mancaji wi fallawa na de nakan naki abala na tolli suri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na tomo-tomalap di jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pamulai romelo isak paturi libut na yawan walidi opiri sisi na asal makagya. Yang kedua, pamasina mi fungan la ta'ala. Apa imi tu putami ati suruga na sabak pamasina mi fungan la ta'ala. Apa ang kasi dihikaya riwaya, maka daan kalau pumakunray maka gan lo ibadana, makanja fakasiyan na ahli ibadah, ahli sikri, ahli sidaka, tapi matangangi mandri na ang kacoki mangiuri sadena, na takonalay ro coki na tungko na maliwasan na mati lo focoki, maka icabu pamasina, tami lalan na rakacalan na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi angkat atau takata ibadah na temakanja puasa na pasidekana niti asuwe madekak tungan tengana watatane na finungi na sawe dekana asuwe iwaringi pamase na lolongang isuruga pamase na fungan la ta'ala tomamalap yang kihadi. Batuangan na yemi jitu putame ate suruga na sabak pamase na mifungan la ta'ala. Makanya makade guru te yokoto makaswiyang jadi muriki ngisiaga igan na ibadah mo na sabak milu ki iwala kasuruga. Yuko to makaswiya aja to makaswiya na sabak to milu mabela rifacala na fungal la ta'ala. Aga pale akaswiyangi na sabak riyoran mo. Ijamay kawajibangi maka musti to nang iya to sipak kaiklasangi sompe fungal la ta'ala na sabak pakaswiyang. Afa aja akama na to makaswiyang ternyata yurapalapak kasuyangnya deje paling nala turifungan la ta'ala. Magai pahala akan diangkat oleh Allah di asokami si bada asra. Afa aja akama maka dewawan na andai urut tadi rufatawe aja akama na to makasuyang ternyata yurapalapak kasuyangnya deje paling nala turifungan la ta'ala. Aga pasabaran na aja akama nan ribalawo siriati. Nalipa icicak pujiali na boluang lima atak borokan na tasajak ri tengalalan na sapuri pala na pucapa. Makanya yuko to makaswiya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapusinin na sumpajak puang, majapusinin na ibadaku puang, tuwo ko mateku ang kamana nginapun fungan la ta'ala. Maka musti makan paku jembata sepi pinamalara singkeru silaria na takotat di pakbungan na tomotomalap yang kia hadir. Apa atutungat tak tuori libut na yuwanu walinoy tonangat tuori libut na yuwanu walinoy padale ba akalira pangan na tolori sompa. Aga na sapate ko sompa de gaga sangari na asli polikorisi na resona. Mega tau ya koiriti fakita mata pakita lahira mega to salewi kampuna mega to salewi wanuaan cajingan na wadi jaji na salewi to rifojin na fa di mundingan na wijan na indo anak na de gaga akata makasuasu makareso ko kampuna tau iri tatiri pusat na bebelo na di namanya matino na wanin na pasat di silo makareso wala kasobosi-bosi de gaga sangadin na mapasipulong asale nakiri loriwan waan cajingan na nafake manya keluarga na indo anak na wijan na makotoni ro idi rufatawi maka dato tuari lebot na yuwan walinoy tonanga cinampa tega ya satonanga cinampa ya qaumi inna ma hadhil hayatu dunya mataun maka daya tuwan walinoy belo-belo ya tuwan walinoy angka tumatu na angka watu mustimu salewan walino angka tumatu na angka watu musti musalaiwa nuaan cajingamu musalaiwi waramparamu musalaiwi jama-jamamu riwatu tolisu na ripamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala ya ko nadafi italai fa juga tak nadafi italai amati yang tatomamalap yang kihadir. Maka biasa maka digurutta di nagaga papangaja kamina batua iya to na temakisakdah ia to na temapang kau kang okometo italai amatiang at tumatomalapi yang kihadir. Makanya di rufatawi tomilo di mapasadia. Aja akam mabaja na sangariya na tunangi ki italai sesekali tumatomalapi jamaah yang dimuliakan Allah.
Maka yiro miloi pasadia kada guru tapasadia lalo kombo boko tiya mawari pakaiya tiya malara buju tiya mati lampu tiya pade afa aja akama baja na sangadia na takotomate na tonangi ki italai sesekali apa iya paje na tona sesekali ya kota pura mapangkau kediga sesekali mak diulo mak dimunri mana yiro sesekali afa iya ko mati ni sedia sawah-sawah mati ni anak apuna anak maka siaga tugas kewajiban na tong makila risisi na to matina nomoro si di napajambangi meman itu matina purana ifajambangi napasi ijen nekiki pura kisi ijen neki napakisi idio pura kisi idio napaki ipak kema ipak daka iwalu ya sumpajangi ilemak capana ilodo ya kosiyama ni juku tak siba watane kilalan nagalabon nakiburue maka di nagaga sangadin na tonangi italai penyesala tonani italai sesekali miga toga ha amala na cedek toga ha amala na di nagangan na fuada sangadin na Rabbana puang abosar na witatungan ni anu din ang kawitik kolino wasami na wang kalingan ni puang farji na nakmal solihan patuolano ka payman napakasimilo makamala napakasimilo makasuya mage sia-sia bawang iwatun na tumatomala pi jamaah yang dimuliakan Allah makanya maka defungan latana de nagaga sawa-sawa makaila na tanruwa puangi o kometori sisi na italai wattu magi rawatue innal insana lafi khusar majapuru gimana ni sinin na wawana rufatawe magi na rugi iwaringi awatanga watun na tuo iwaringi adisinga watun na tuo iwaringi kesempata wattu tafide na fakiguni adisingan na de na pakiguni kesempatan na gangkan na riosomon din na rifungan la taala na tonangi italai sesekali siya maknamu wajuku na sibatanay maka nakadua wali liman na cenga ribit taray de gaga na fuada sangadin na Rabbana puang abosar na witatungan ni puang wasami na wang kalingan ni puang farji na parewa lalo kakasipay mapuang magi na melo firewa de na melo siya masibawa si sumpungan na kaluwargana de na melo makareso kolebo na wanualino tapi de gagasanganin na nakmal solihan memperbanyak amal ibadah tapi kadai fandite ada curita manibawan na fuada tomati maka tudak manibawa canuno netiwali we matan na nawana we tutuna pak katoje tu ye kwe fangajari we alena topa haje nakadawita to pahawite maka mono hatong popowi na di padang kamite palagi ya kunita nana ki wendo pak kasi di kejadian yun na nga long mata siya ko daerah kadidi masih jaka angkan napaka milotudang ni tanak pangaji ka nakadajulo cinang pendi jo na itaja si batak napi jang pusi sak matu pito mangaji na sebab milo macara mustasib ada kulang ngati kudega je misalnya nak kada iya je tu pacar mai deje bisa nak kada ni tanah nak kagaro ni tamalolo ka apa domi kemungkinan ya kode ni ta anak kak ni ta ni tamalolo apa lengkah ni haje pakai ya pak boleh kak bawa kangi pengajian maghrib ku panggaji ni lepang aku kadidi apa masih ya karo rewa apa ding wasupa jasun aku masih usali pak poda meti penelitian nak kada angkaya cara tak sia aku selesai kak macerama saya langsung berangkat masih ya narokapang kamilo na hatudang nakadajulo cinang pandi mengaji na itaja mo pisibatan na ijang kuada ko na iya je pacara mana macarama mana na penakadala ustaz sepe iasanya anak pengaji ada kure na marigaga makomi mayoko malolo mo pitapai apa mega jito tawin haje bati tumpu yoko mawarika de matumpu yoko mapang kawada na wita topa haje wite ambakuno anak-anak mo jito magi takumati di nagaga na fuada sangadin na Rabbana puang abasar na wita ni puang wasami na wang kalingan ni puang padale bak coki purat tate mualay sinin na tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah afa iya ko tomati pak bu nomoro sidi de na bawa mati waramparang na yatuna itu waramparang ipakasiasi megay tau mangay aga na fuada warampara ya ayuhan nasi sini narufatawi
Sinin na asli resumo tiri pusakmo. De namanya matin romo wanin na fikiri kiya tu jama-jamamu jama-jama linomo. Pasat iko sumaile loko si makareso wala kasobosi bosi. De nakada masem makorewa magari korewa. Alemana nga itu ano mo pasipulunge. Tapi baja na sangadiya ketika engkau meninggal ada nawaran para lemu nyawaku tu salah iko. Afa iya ko tomate de na pabali itu warang fana. Iya ko tomate de ni pasilamak itu warang parang magay na sabaan man samay matomatomala bijama yang dimuliakan Allah. Makanya maka de guru tahi ingerang itumbo itu warang parang itelu polena. Iya ko mo pakai bawa mandre minum kapo polena itu. Ya na ang kataw anri tinro bawa zaman na matinro mangarro moto mangiro no lomma motro rewa si pengam matinro mangarro ande tinro bawa zaman na capat na warang faran na kumati ka pupulina ya ko itaro fala ya ko ang kawarang para na tumati na ang kawija-wija mancaji mana resisi na wija-wija tapi ya ko ifake masideka mancaji ni amalak malari tomato-malak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka biasa mancaji wipapangaja kami nak batu arisisi nanti guru tapa hikmai maka dana moje tumbuk mai gawaram parang neta mai gati waram parangi ya na lalo riolota sama nak doro na fakatune na saba waram parang mak da tuju tadi mukubangi mah heto galung maluwa na masaka darang tapi ya kode dan kamu pakai masih dekat selekna maka mancaji ko torongi si satu file bawang mari di gaga gunana itu warang parang pertama mana saja itu ya warang parangi pasal ya ko tomate yang kedua aga pasal ko sisi na pak dimundingan yan salah sa ini jama-jaman na fura ni na baca kata laki ni lodo salah sifat dongan na ilang mutu nyawa na rewa magay di pagaga ye sajara wang kalinga makadaan katau ondon na fujin na tomatina ni wangi siya banik ko sa di na tanatampungan na salama 7 hari 7 malam gaga kira-kira tau ye makaila dana foji indo na makaila dana foji keluarga na indo anak nambo anak na matina ni wangi siap benia selama 7 hari 7 malam magai maka dewi foji la da jika si ipata tapi yana salah sini itu jama-jaman nafuran ini lodong mak de manatoni itu tapi aga si bangi celeali ilalan na kiburuta de gaga sangadi nama la ta idi wawana rufata itu motomala biyen ki hadir mupungi warengi kesempatan lomak bede jamari masigi afa mega tau ye tabe melok dampeng na mega tau ye macawe bolano ku masigi tapi samanna di pagaga hidayah tapi angkato kasi tuwi belana bolana malalang na fake tongkat na yekurita ye nakan na ni usur na sabatuana ang kana mangotong kana mamutro magay iwarengi hidayah rifungan latana tomatomalapi yang kiat jadi fake guna lali ro kesempatan ta paki guna lali ro di sini apa magay de gaga amala pamulang ifaresa ye ko tomate o korisisi na italay sumpajang ya kung makanjay sumpajan natin mesti makanjay manatun itu amalan tapi upan na masalah itu sumpajang masalah tu sini na itu amalan na tomatomala yang kia hadir biasa kak makadang iya na angkato jagewi sumpajan na nafalihari biri jamak na kumasigi titalali capa amatingan biasa kak makada yan angkato maka kanja ibadana kanja si sumpungan na rifungan la ta'ala apa iya kotomelo ja salama kak don rupa jamay na sorangi fungan la ta'ala muniniri na pisang kangangi yemiro bawang jamay na sorangi puwangi niniri na pisang kangangi termasuk risisi na sumpajata afa iya itu sumpajang ikin rimarajing okwe atinulu kemananungan na tanya toko pangkau kena tanya toko baca-bacana ya ko angkat taturuku sujud tu dak jadi itu sumpajang mapamula kita kabare letu bere salat jadi itu sumpajang tapi arajingan na angkai okko atinulu kemananungan na wa dingi jaji na sabat takko de sini jama sumpajang magharibi de ne jama sumpajang ise wa di jaji jama si sumpajang subuta na sebab magati ki moto ijami sumpajang subu mageng kade gurta okkon itu mawatang itlai pakasiwiya agan na mawatang atinulu kenah mananungan na tomatomalapi yang kiad
Wa dijaji tatapo-tapo tepe ti matinuluy jama sumpahnya tapi ya nakura siro tepe wi baki tangala da ki jama ya seng ibadah ya kong katoni fangaruna setange sinin na tomatoma bi yang ki hadir makaja kade guru tayanamikum ni te fa bere jamae na falihari na jagi sumpahnya italali ketika ingin meninggal iwaringi tumbo alumura de gaga na fuada sengadin na kalimat la ilaha jancinna nabi tak man akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah niga tori cappa amatinganna puade syahadat Allah dahalal jannah jaminat tama suruga itu maka daki fakengnya kala ya muaropi maka ya gampang ayya bana rumatu pada kumilu kak mati mulega ya natania pamasi marajing makanya makare guru tak malumo nama gampang maraji na leto kan lepak lillah maraji nama gampang malumo nama gampang magi makada nomor sidi ya koto masyahada deh nak kido timuta leko bawa lile cede jadi ro syahada biasa kak makadawi bati na karsi fungan la taala milu mala putta me atan na suruga na lengi sikri kami na malumo nama gampang ricapa amatingan na ya kono fuade dah halal jannah jamina tama suruga tapi makir iya kumilu mati tawi wa tapagaha men rigala gana cakung rodilana marutu buluna arapam mati dawa ifulo kan laira dipagah tapi yang kamu makanja sumpajan na tawi makanja ibadah na pak berejama lumu pagana fuada iro de nama wata de nama susah lancar irita na fuada kalimat la ilaha illallah magai hakikat na sinin na ibadah ang kamitoy okoy syahadai pangkau kan na syahada na sabak sumpahnya si bali ya gagawi hakikat na syahadai ang kamitoy ko sumpahnya na sabak inti sinin na ibadah tatampu mana ngikuri sisi na syahada na atay tenrupi munri pangkau kan na okuri sisi na sumpahnya makanya yan ang katong masumpah dyan na syahada na mosuku jende na matarate mondi na imang ya kode gaga syahada mutlak batal yaro sumpah dyan kaya itu kasumpah dyan lima tatungin na sa bataka bari pakasingi bawa ni baca patihay tumatahaya syahada salawat biri selesai tapi pano panang katong makasingi jende na makanjay tarate na na syahada mutlak batal yito sumpah dyan makanya itu Pak berejama ketika meninggal iwaringi alumur puade kalimat la ilaha illallah Pak kato je to milu mati tiap aja maka endang kadai kami mak jitu laden dak boleh bola nasi pujila da watun nama disisap pak kaseladen dan apa mau mage wae kaleden dak puri nak kadawa maga di kadamu tiap aja endang ternyata pakan dalak dak waktu nama disi taruh na je pakan da yako pas sumpah jang mo dia je na salah pakan dangi dia pas salah mina salah ko mapasapak na masumpah jang ito lempasi dilempa ko suwi masumpah jang ito mapamuli magaribi latu tangabani na salir boloronda masalah ni ito kada guru ta aja kamah mu fatuju jamalino marinaja herae makanya dia tidak merigah ko to makan da ye ko cocok mo ya gamay cocok mo sumpah jang ede na masalah to malap yang ki had kada kamaki natyang istasi makan ada akan damoy tapi aja kamu titulito makan atau milo mati makanan yandang anda pa ingerangi kandang sini na to malap bi jamaah yang dimuliakan Allah ang kasi di kisah nyata ye usampaikan dan ini sering saya sampaikan oko daerah Pinanong waktu kolong mata siang kadi bali bolana rata-rata bali bolana puada ka semenjak kana semaringerang ustaz manci jito di nagaga kalanya menawi tamati ni lo foto matuai magai lo mo paje na puada syahada na puna angka ka koromite matawali kumite ustaz di gaga di na marati nyama pagaha samanna matwati ku makada fuang mamagi magri watuli sukotori pamasina fuangi taling na pada alumuran no poto matua puada ye syahada uli suri pamasina fuangi ni gayero tania tu orang bangsawan nomor sidi arwa pulo na lima tu muruna yang kedua si puwe watakalena na kena lasah
Jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 200 meter. Ia kobani tahu nala ni rotongka na nasiren ringi aji na nafake lumak bede jamari masigi. Mak bategari si iro ia fala kajina. Onro batina tiya salai wisung pajak bede jamana. Ia kotomak bicara agama makaranakan na usul cukup di rumahnya saja tidak. Nakuragami matu ye lo masigi de nakadawala kasobosi-bosi ya nanang kalinge te masalah wa nana ni tengkena nasirendenge joko lo masigi letu masigi pura ni masumpanya rewa ni lo bolana kada wiwijan nambo ko wading ya jade jetok ko masigi lo makbiri jama nomoro si di matu wadi yang kedua nakena ni usur pala sangi biasa kiwita lepa kuirin na watatane mapiso mala nyawan na pakibat si joko lo masigi amak ko ni kobani boleh masuk banyak namok ko boleh jadi itu sumpah jangan tapi aga na salapato moto wana saparaban na au matua musaki komondin na masigi mo pasisupu latu ko boleh yenoro ufake makatani latu ko masigi mak berejama sama na de namanya mapapinati ko iya kotanya ka oko masigi mak berejama tomato malabi yang kiadir ya koiri te widina jega ga pakura ga wat ijame bere jamae malalatu kalau masigi tapi nasaba iwaringi hidayah tomato malabi yang kiadir dicappa amatinganna de nagaga na fuada sangadinna kalimat la ilaha illallah apa ia kotomati sininna pakutanana malaikat mungkar nakiru nang kamar memetik pilala sumpah ya. Makanya malumo, marabbu kaniga sana puammu, man nabiyyu kaniga sana nabimu. Mati sumpah jangan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajatu. Kenring, oko ilalan na sumpah jangan. Man nabiyuka niga to si pali asana nabimu mate si sumpah jange Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim latu fil alamin innaka Hamidum Majid kenroy okko toiri sisina sumpah jange itu moto malap yang kiad makanya yang kata matinulo naman nanungat jagawi fali hari sumpah janna terutama bereja mari masigi majami lawana makade ande guruta wala suruh atau moto malabi jamaah yang dimuliakan Allah sinin na moto malabi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah maka biasa makade guruta angka meja tu situngan napas sumpajang imaja sifat nah daripada to malampuna dina sumpajang cocok ni di angka moi pas sumpajang imaja sifat daripada to malampuna dina sumpajang Iko pas sumpahnya maja sifat inna salata tanha anil fasyai wal munkar wa jadi rubi sifat na subah sumpahnya tapi yana angka to malampu na sangalena masipak malaikat kedo nabi denang kana lucaki fakitana rifadan rufatau denang kana lo atinna rifadan rufatau tapi sayang 1000 sayang nah de na jami sumpahjange de gagalala wa ditama suruga to malabi yang kiadi Wadi jadi amalak telet turi suruga tapi ya namelo ki menyemangi de gagayak kata ni magai as-salatu miftahul jannah sumpajangi fa kuncinna suruga to malak bi jamaah yang dimuliakan Allah sininna to malak bi jamaah yang dimuliakan Allah maka mamagi-magi ilalan yi kesempatan watuwing iwaringi api menasangang adisingang iwaringi kesempatan pakai guna lalai muruta sebelum lisuri famasina fungan la ta'ala terutama kiri sisi na ibadah wajib maka insya Allah de nagaga ilulungang idi wawanna taulinoy wawanna rufatawi sengadinna asalama kesiliwangan salama riwanu walino salama riwanu akhirah de cerilino batua de cerilino dilino siwalino fungallahu subhanahu wa ta'ala akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.